Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond saan naapudnoan na gantintay i-drama. Kani patangatang itangam sakbay na, makablawang padagiti kakabsat da Marita Kokya, Alan Bartolome, kan Susan Ronquillo. Kastimanti ko na ni Kabsat Raymond, Dear Manang Bianang, awan maano sa katrabaho, aminado ka maisaak asadot, kat iso tinak isalaysay. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati mannalam. Kaya't ko tagbirok iti sa bali at trabaho. Anya kumangay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padase ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang imdakil magbasitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti construction. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at magnudakil ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil, ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray, excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan paray, para kanyak. Ayusan dahi at trabaho. No nainot ka laki day, agbayag ka iti dahi at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nag-construction mari sa leng. Dakil ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wena, bareng makagatang mat iti naimimas basit amasida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat ayo-tayo pa iti saksake. Wena, hingga may tatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo maggahan dito construction. Nyamot ti kastuyan. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayalan Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaho uri pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata kaun. Matayak no kosto iti trabaho. Uri awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukul ta sika kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan na mate? Talaga kidi asadot ka Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Ore Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho. Alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam lati sweldo. Di kan sumrek intun Lunes. Inan anusa lang in lepas ti makalawas.
Tapno malak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbyag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro master ka katrabaho paray? Oray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makaamu ka nga rod pare. Di ka mat mabalin apilitan uno igawid. No di mon kayat tiyag trabaho. Nanang, kura tayo mampay. At ako magatangag. Dayta ngamin ka. Dakkel mati sweldo. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oh, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka nga agberok? Agi nanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay jagpat nagapanaginanam. Inta ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagi kon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga agi nanakpay ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga agina naakpay, hanggang masikura na kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko nga'y, saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang, imik ka tan. Ibaga ka sumurot kanyak ita, ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Maray. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. I wouldn't, kan awan mangayat kan kwa na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukal iti pamilya. Isu asika, barsibalasang ka, oh. Tagay nagagat ka. Taymot lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang, basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka papanog matyag malmalon ng agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kagina kayo nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmala manakaida ka? Apay ka tasaan ngay. Andam buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mersey? Kasla, kailiw ko makita. Apay kumamata kailiw mau? Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rinak? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amok nga damo pa naggusto na kanyak. Pag kuna amat. Kanayon amatiliwa no kwa kita-kita na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kas akit kita na ka. Ay naure po utan niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi jay ta andamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailamad siguro dahi ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae dahi ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga rin mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atap nga road. Barang dahi ta ti may bagay kun ka trabaho.
Awan mga tatireklamo maun. Saan mo amay bagaan na pudaw? Ay, wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti Armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdi ko sa alaan. Ay, di ka laagbain. Naimbag ano kaya't nakadayjay? Ay na, kaya na. Danto nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mersay. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbiro ka lang iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka lang iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas na ti jar mo asimang paet. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mercy, tidakda ka matam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y noan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay maay. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bigat. Si kala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Matikas ti trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababantay makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda adya maanusan ti kasto yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nitong malam. Ibaga ka na ospital tinak. Kaawa bantay di ospital. Tapno ito damot ta sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti pa naginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya? Saan mo manan amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. Angim, no saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Hindi karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kak iti sa bali, pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kak to, iti nalalaka. Kain to makasapulak. Soblia, man nga raman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Mercy aparakin ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Hinanam mo. Samit Ay, kuwar tayo mangkinay. Di ka madanagan. Tayin to na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman ananusan ti trabaho na? Ay, Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay, Juan nga roda. Kasanuntulaang no awanak on. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit din akam na idibinastad ni Mercy. Kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mercy kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya?
Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho nanang. Anya manen ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong ba't? Kung saan na mababad ti iti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ang tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan ngagtrabaho. Ay kat maanusan na nga Maragsakan at nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida kapay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maano sa munti trabaho, imikat ka manain. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man inyornosain. Makauma. Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Ay, talaga akinasadot nanday jay, nana. Ay, jakman ang mono asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasladyak mo may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sabagay mutkit di nana. Ay na, ipigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito yung pagsirok niya ka siya naglinaw. Tay sumat niya sinig dito ayan ko. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Tay sumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko no dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na mapanak pa'y laang dita. Isuwa dito yung ko. Ha! Ay! Marinig ka! Apay nabasbasa kayo na nasa laing. Sinarukuso yung matatudaw. Ay sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apay nga ni nanang kulat tinakimat. Tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anya nga min tinapasama. Ngay tapay anakimat ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi iti nagtudo. Kan agkimkimat iti nakapigpigsa. Kat iti naglinungan ni nanang mo apuon ti akasya di nakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo iti lungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid iti lungon ti inam. Nagyaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw.
Ibinaybaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho kaya pinagtalinayad ko latan dito balay. Saan ko mapaya natay ni nanang kao? Nanang kao. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtangtiinap. At ita taawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnama mamang tulong ka. Isong aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok! Naglading itak iti husto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapul ak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak. Tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katitaan ay ruama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apagmulmula ak iti agduduma a prutas kan nateng. Adda matan nobyak kat umandanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alang kagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa.